Što mislite kako riješiti ovo sada? Sjest za sto i ponuditi ono što im nudimo od prvoga dana. Nudimo im prijateljstvo, život jednoj divnoj Bosni i Hercegovini, Herceg Bosni nije bitno. Jedno pravo, imamo bogatstvo, imamo moć, imamo silu. Zašto together? Zajedno. Ne bi bili. Do kraja da očitimo onda za bujrom za sto. Pa ko će biti predsjednik, potpredsjednik, šta me to interes, ja ću opet taksiji biti. I voditi ovaj grad i živjeti u ovom gradu ako preživi. Kako je? Mostaru kad je počeo oružani sukob, čelnici vlade se dogovorili da HVO bude glavna komanda svega ovoga. I to je sve teklo, nikvi nije problema bilo dok se nije oslobodila ona strana Neretve. S oslobođenjem one strane Neretve vratili se neki ljudi koji su napustili ovaj grad kad mu je bilo najteže. Ja sam mogu otići, bilo ko drugi je mogao da ode, ali niko nije htio da ode. Ko voli ovaj grad i ko voli ove ljude, u njemu ostoji u gradu. S dolaskom ti, eto, mornara, tako i mi zovemo, koji se preko noći počeli oblačiti po gradu, sad prođite, ima, znači, 3000 obučenih ljudi, naoružanih. S dolaskom njihovim počele su razne priče. Najgore, ti neki ljudi koji su u onom sistemu nešto izgubili, misle da mogu i u ovom sistemu nešto da imaju. Znači, oni se vraćaju, nijedan direktor nije sigurno ostao ovdje da se bori. Nijedan čovjek koji je bio na nekoj funkciji nije ostao da se bori. A izgubi tu onom sistemu što imao da nema u ovom ne može. I on hoće da se vrati sad i takve s njihovim povratkom i s njihovim pričama te onaj zavađanje. U Mostaru se raja ne mogu niko zavaditi, bio on Hrvat, bio on musliman. Nikad neće doći do toga da se ja zavadim sa svojim prijateljom, a sigurno nije on sa mnom. I o nekom sukobu veći razmjera nema riječi, ali moraju se neki ljudi, mislim ja ne ulazim u to, moraju neki ljudi da shvate da je prošlo neko vrijeme i da ne zavađe. Jer jedino u zajedničkoj borbi možemo stvoriti neku slobodu koju mi težimo, koju tražimo. A da se razjedinjavamo nema. A opet, naglašavam, problem je samo u nekim ljudima. U borcima nije problem. Jer ja imam prijatelja koji se bore i sa mnom u HVO-u i koji se bore u Mostarskom bataljonu u brigadi, to su moji prijatelji koji su sa mnom odrasli. Nije važno koju nosiš zastavu, pod čijom si komand, pod čijom si kapom. Važno je da pobjediš neprijatelja i gotovo. Rekli ste 3000 ih hoda sada jer ima i koliko ih na položajima? Pa na položajima ne znam koliko ima, ali kažem opet, ima na položajima puno ljudi, ali neće da ode na položaj, da ode onaj koji je došao s mora jučer. Mislim, ne znam, ja znam ranjeni borci od nas vraćaju se, nisu ni ozdravili, hoće opet da idu na položaj. Nije problem u tom. Problem u tome, preko tatini i mamini veza, vraćaju se ti neki koji su nas izdali, razumijete. Mnogo je tu mojih prijatelja, pravih prijatelja. Mislim, bivši, sad više nema. Ovdje se je vidjelo ko je kome prijatelj, ko je kome neprijatelj. Vi poznajete ove ljude, s njima ste u ratu od prvog dana. Je li ovo nije opravdan, je li ovo progovorilo se iz srca? Vidite, vi ste upravo razgovarali sa vojacima samostalnog diverzantskog odreda HVO-a, jedinice za posebne namjene. Ta jedinica je formirana u samom početku mjeseca travnja, što će reći od početka otvorenog sukoba, od početka rata u Mostaru. Sticajem okolnosti u toj jedinici se sad nalazi negdje oko 70% vojaka muslimanske nacionalnosti, a 30% Hrvata. Ovo što smo do sada razgovarali uglavnom su svi muslimani, osim vas. Mislim da su svi bili, tako je zateklo u ovom momentu. To zašto sam ja kao Hrvat zapovjednik jedinice, to sigurno nema veze s tim što je to jedinica HVO. Tako je počelo od početka, okupljali smo se i radili. Nikome do sada od nas, nama ni sada ne smeta ko je musliman, ko je Hrvat u toj jedinici. Mi smo ustali iz jedne rodoljubive pobude da branimo ovaj grad onako najbolje kako umijemo. Tad se u gradu pojavila jedna organizovana snaga koja nam je pružila priliku da to uradimo onako kako najbolje može. Ta organizovana snaga je bila Hrvatsko vijeće obrane. Oni su nam dali paštete, što mi kažemo između sebe. Dali su nam oružje, dali su nam uniformu, pružili nam mogućnost da branimo svoje obitelji i svoje domove i ovaj grad samim tim. Ostali smo na tom kursu i slijedit ćemo ga do daljnjega. Po meni, mislim da problemi u ovom gradu, neko od mojih vojaka je već to pomenuo,
počinju s oslobođenjem s druge obale Neretve. Počinju jer se pojavljuje jedan veliki broj ljudi. Mislim da nam se događaju iste stvari koje su se događale, što znam iz literature u onom ratu, da su partizani 45. godine, da su partizani 41. godine imali prvoboraca koliko ih je imalo prvoboračku penziju, sigurno rat ne bi trebao više od 20 dana ni 41. godine. Bojim se da ćemo doći u istu situaciju. Danas imamo puno više prvoboraca, ja ih tako zovem, nego što ih je krenulo. Ovi momci su od početka bili u prvim borbenim redovima. Malo koja akcija oslobođenja svih teritorija u ovom gradu, svih čuka od Orlovca, Huma, Stotine, Fortice, Konaka i tako dalje, bili su, ne da su učestvovali, nego su bili među prvima, a u pojedinim akcijama i jedini koji su odradili taj posao. Spremni su isto raditi i radit ćemo. Mi mislimo da radimo ispravnu stvar, probleme prave oni koji ne poštuju. Po meni razrješenje je jako prosto. Logika je najprostija stvar na svijetu. Po meni postoje 3 segmenta. Sloboda, demokracija, država. I to upravo ovim redoslijedom. Mi smo tu da dođemo do te slobode. Kad dođemo do slobode dobit ćemo demokraciju, pa će izaći građani ovog grada, ove države, ove republike, ove Herceg Bosne, pa će reći kako državu hoće. Znači svak onaj ko se ne pridržava ovoga, taj stvara problem. Ko ne ide upravo ovim redoslijedom. Legalne organi vlasti u ovom gradu, krizni štab općine Mostar, to su organi koje su građani ovog grada izabrali da ga predstavljaju i vode. Kad je bilo moguće demokratski izabirati ljude koji će to voditi. Oni su odlučili da HVO treba da bude snaga koja će voditi obranu ovoga grada i koja će biti počinjene sve druge vojske. Prema tome, svak ko se ne podčinjava toj odluci, on stvara problem. Pa jednom riječi to je izdaja i ništa više. Nikakvu drugu riječ ne možemo niko od nas da kaže osim te jedne jedine riječi izdaje. Toliko. Što se tiče ovog događaja sinoć, ne može se baš nazvati izdajom. To je izdaja od par ljudi koji su u vrhu Mostarskog bataljona. Jer u ovom ratu smo se borili zajedno sa svima dok je rat trajao u gradu, neka 2-3 mjeseca ovog rata dok su četnici bili u našem gradu. Mi smo se zajedno borili, nismo pitali ko je šta pod kojom je zastavom. A sada neki ljudi koji hoće da uvale se u fotelje i da uzmu vlast, rade takve stvari kao što je to povlačenje ljudi sa prve borbene linije. To dovodi do sukoba među ljudima koji su do jučer zajedno ratovali. Ali ja se nadam, ne da se nadam, nego sam siguran da Mostarsku raju iz Čaršije niko ne može zavaditi. Niti HVO, niti Mostarski bataljon, niti ti neki ljudi koji se bore za te svoje stolce. Samo toliko. U Mostaru svi poznaju Džemu, a Džemo se vratio noćas sa Sarajevskog bojišta. Zašto Džemo? Pa nema tu, to je kratko i jasno i sažeto. Mostar je naš i moj i tu nema priče, mora se odbraniti i braniti. To je sve što imam reći. A ostalo ove nesporazume, gluposti što prave, to čovječe nema, ovo je moj narod. Kad mi je najteže bilo ili sin su im pomagali. Kad smo šikanirali moji, muslimani, ja sam musliman, normalno. I ostali su za me. I kakve sad razlike, kakve priče, te ovo ćemo to, jedino otjeraj četnika i zdravo, nema tu priče nikakve čovječe. Evo vidiš, padaju ovo. I kome je sad? Ko će mi pričati sad neke bajke? HVO mora voditi i mora odraditi čovječe. I to je osnovno. Nema, to je zakon jedini koji je ispravan u ovom trenutku i ko može napraviti. HVO mora voditi, mora raditi. Mi smo tu svi da se ukljuži da pomognemo. Vidiš što nam radi, ajde, gdje su dođu ovdje sada? Pa nema tu, ko stane naput, tu bi ga treba istog časa ba. Nema, kažem, suvišna je sad priča i diskusija. Prošao sam čitao Hrvatsko ratište, Hercegovačko, Bosansko, došao sam u grad, došao sam se borim. Ako treba i protiv muslimana i protiv samog Boga i đavla, ali se mora odraditi. Srbi se mora otjerati da rade čovječe. Što nam rade? Kakve izdaje? Kakva priča? Ko je musliman? Ko je Hrvat? Da su Mostarci čovječe, jedan grad, jedan duša. To ne dam da ispominje se uopšte to. Kogod strane ima da se eliminiše istog časa. Ne možete. Vidiš redom išao. Sve. Mora. Biser, evo ti ja moj. Riječi tvoje, brate. Evo što, građani.